Thimung butharjang mungno sungkun dino borok bahan butin borok good hunggalak kaham hunggalak haipano o thimungno sung good friday no christian thimungno sumsong ni bagi bo perfect substitute ung phaikya sumsong ni bagi perfectly bo a majra kotor punishment manja kha sumsong borok ni bagi abun bagi nabo kaham no thimung ni bagi ya a thimung ni ukul ko nahar teng naw a thimung ni ukul tam nuk thainke sumsok ni bagai thipakya haini bagai abo good friday khanjago 1 corinthians chapter 15 verse 3 sumsok borok guilty sinner sung kaito ni kerong no salbrum no sabai tong a sabai mung ni man thaita mungke thimung awun bagai christo thipakya for the wages of sin is death romans chapter 6 verse 23 ang sakang rogo saka sumsok manai tamo borok buthama simi outer action ya kanmung chumung bagi simi sumsok khonjagya chamung nung bagi simi sumsok khonjak seng thyo no sini sumsok tongo adam ni bisingo sung salbrum no a kaito ni ari ingjak kaito ni against samukhlai phaijak sung sinful natures all have sinned so romans chapter 3 verse 23 hai bagai nakarmung mana bagai thai se nangnai hebrew chapter 9 22 sung semai kesamni rüksai nai di a thyo se nakar mungman nai a thai kosok na nangnai da thai kosok na bagai sumsok ni thai bai abo nakari maya perfect sinless sacrifice nangnai hebrew chapter 9 22 thai mung sara nakar mung maya thai kosok na nangnai a thai simi se lama a thai samni thai kaham ke abo christo ni abuno kothoma kaham bwani bagi kaham ke tongui thangka thैक्या फबजाखा tai थैबासाखा abo no eternal life bin thimung bai se sang kaham ni romjaka romans chapter 5 9 invite khayu tai dagiu christo no poito khaide tamningke nang adamo kathai ma bagai nang awo bai se christo no poito khama bai se nang nakar manai ni chaya nakar jaknai no condemnation in christ je borok christo phainarok past present future nakar jakha tai bong thain tai judgment kri khan so good friday no good honjang mani abotan bagai good honjang ke a christo ni thiman bagai a justice satisfied kha a thimung mechen jakha because borok ni sobchai ari kotor bobong ke thimung se a thimung no mechen kha a soitan no mechen kha a sumchong no ni man thaino ekdom pe khair ka fully haini bagai jisu se ani teaching kaham boss imi se ani advocate boss imi se ani mediator boss imi se ani salvation ni author nokhabai o sungsani kasaro kunphantai krai mathangsan lama christian bisingti simi se te ofona unique khayo alka poito bai christian ni samung kaham bai simi se christian rock mathangja khe te kun lama krai samung kaham bai ya sungsar tamsa samung kaham bai se mathangja gonai but christians poito tam phrangke christian ni samung kaham bai simi se bini samung simi se aro and samungya next so resurrection sunday tibo I will study khalanai